Oro, Uonna Ilcıtara. Bugün Aksenni Ağız Günüger. Ken tuttar bir döktülaklı. Sakalattan Bastakı'nın Sovetski Soyuz Joroya, Fyodor Kuzmich Popov törevide, Toğuhon Toğusıl'ın belediği. Bugün Ulus Kutukar, Joroy Sıl'ın sağlanıyda start gol geroya bildirildiler. Setinni 16 günüger. Megafanala Suluha Municipalny Orayon Bağlıga, Nikolay Prokopyevich Starostin, tığınca düet memlerde cahalınan, keller 2 tığınca sürde bir sıl. Sovetski Soyuz geroya, Fyodor Kuzmich Popov törevide, süy sılıgar ananar sıl bigergenler. Sovetski Soyuz geroya, Fyodor Kuzmich Popov, 2 tığınca sürde bir sılga törevide, süy sılın köpse. Joroy Bular'ın kötüvallarıgar ımırabı, Karanehele'ge munisipaliteleri bağlıga, Dariya Ivanovna Nazarova'nı. Inakenti Gavrilovich Ignatiev Atanar'ın Kara Orta Skolat'ın direktörün Alexey Anatolyevich Struchkov'u. Kereçen Oho Uhuyan'ın seviyeliseyin Yulian Petrovich Zakharov'u. Karanehele munisipaliteleri bağlıdır. Dariya Ivanovna Nazarova. Ütüpünün ıdıktavında nehilegi malıqtaqtara bugün manna mustubut Jommut Sergebit halayatçılar bıt ehegini barıgıtın Joroy sıla sağalamıtınan Joroy sılagar start bildirildi bitinen ititik istinlik ağırdelibin kömürler. Bugünkü Joroy bıt Fyodor Kuzmich Popov Mene xana suluğun bağıran ehileger dörebide keni tığınçı tavşı kördündeki sıllarqa serige ıngırılan beytin korsunun kıqtağın kördürbide. Tığınçı tavşı kördündeki sıl altını bastakı günüger. Belarusiyaga Glushets derevinaga Dnepri toran tiyen. Östök okupattıktan Pülümöktörün bıdcan, östöktörü kıdıyan. Bilgi Jommut bu derevlerini ılallarıgar töhük yüz bolduda. Ol kendine, emmi bu derevini attıgar bar derevinaga Belarusiya siriger. Tığınçı 904 yıl altını 10 künüger göröydü oktuğuda. Bilgi saha narota Mene xanalas ıççattara, kini giroydu bıhıtın umnu soğtaq bıt, üyelerge ıççattar bıtgar terden öydete turuqtaq bıt. Kinler kurduk, giroy bıt kurduk, giroydu üleliyaqtaq bıt, elbaq kıyını ağalıqtaq bıt. Giroy sıla sağlanmıdınan bu kabarıdın sötügül ağardalibin. Giroy sıla sağlanmıdınan Игорь Ильич Игнатьев, Кара орто спортивная школа коллективын үйернәчілерін аттырыттан беге бастықы герой бот Fyodor Kuzmich Popov атынан сыл білдерілі бітінен долгуян тұрамыт әғірділі бит. Кені атын ұмнық бұт соға үйететерге үлелі еқпет. Онна bir doydulaqtары болан кен туттан тұрамыт круг инеки сылжақ бүттен әрінірі бит. Үте көннен вастаула қарын егем олықтақтыры. Қарын егелеген керечен ұғыян оғысадын атыттан мәң қаңалас ұлуғығар Герой Попов сылы анам бұтынан барғытын үтеті істінлік ағардылы бітін көңілден. Мағара бұт әйеқаттың бұл кәлі сыл бұтығар деген чәдік дұры бұяны жоғын мағаны болдың. Жоллақ арғыды. Басты бұллақ қарын хелеген олықтақтыра, ғылжыттара, қарын хелеге муниципальный тәрілі депутаттарын, Fyodor Kuzmich Popov аймақтарын, оны бәйім тұс, бәйім аппыттан, 2 түйінші сүрбе бір сыл мәң қаңыла сұлуғығар
Герой Попов сылынан биллерилли битинен эхегетини эгерделейбит. Бир дойдулаакпыт сахалартан бастакы Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов ата үйелерге аттана умнуллубакка сүгүрүйле туру диен багарабыт. Манна саскы түйін көған алас чумпу көлігер, түхен ахар түйінігер, төнні бәтінді сөдер. Ағаң тағын анныгар, атақтаға сыппатың, кыргыз қанақ артыгар, кыламаңын симпетің. Уңор долгун ойнурун, көрө-көрө күйөк хире, барбыт солгун одуулу турар бестәк берегер. Сайылығын үрдінен көтен ағар қоңыр қас, күхін бұрдық, от үйнен күйтер мәңе қаңалас. Уаттақ сәриге барарыгар, Аллахын қалжайытыгар, керес остол батурор бұта сүйедер. Онно бәле оқсуқтаға әргілден келерігер. Пропагандист баржа соғыр, өлөне өрүхін өксөйір, сәриге баратчылар толорулар, баран ихеллер елін әңердер. Аластырттан арақсаннар, қанна-қанна тиеллер, сәриге киреннер қастары ордан кәлер. Қайығар батальонын байыға, батыры сөдірі, сақа ола, бұлжа ардағыттан бұстатан, непірі торур бір бастақындан. Өстөк қардары атакатын, төттері оқсор түгенге, бұлжа тарияр сақа бойынын, бағыран оқтор батара сөдірі. Эйе, жол, ие дойду көміскелігер, сүйедер оқты бұта геройду кыргыз толанугар. Беле оқсулы бата остол баға, олын суықтан қатан куран турдаға. Ән өлбөт үйеләқ олығы олырдым. Мәржітін бар жоңғар әнтігіннәқ болу. Олың қонамығыр ақтылған ағылы. Олығы ат құлын үргіні тияғын. Сөйдер бит, герой бұд, оқсағол бойым бұд. Келбе нәқ ақынан кең тұттан жолды бұд.